açıp salam aytып жаңы жылым келди бүт аламга кучак жайып жаңы жылым келди нурун чачып жарык чачып жазалы чечерди ырдап бийлеп достук досул учуп келди жаңырып жаңы жыл наристенин тунук сезиминдей наристенин таза ару тилегиндей ынтымакта элейин жашай берсин жаңы жылда жыл айланып келет сагындырып жаңы жылым ачып бизге жаңы сырын ынтымакта элейин жашай берсин жаңы жылда жаңы жылым бизге ала келчи ырыс бакыт жалпы бызга берчи бейпил жашоо асман ачык жараткандан тилеп барчылыкты жайчылыкты жашайлычы элим биримдикте дайым жакшылыктын жылы болсунчу наристенин тунук сезиминдей наристенин таза ару тилегиндей ынтымакта элейин жашай берсин жаңы жылда жыл айланып келет сагындырып жаңы жылым ачып бизге жаңы сырын ынтымакта элейин жашай берсин жаңы жылда наристенин тунук сезиминдей наристенин таза ару тилегиндей ынтымакта элейин жашай берсин жаңы жылда жыл айланып келет сагындырып жаңы жылым ачып бизге жаңы сырын ынтымакта элейин жашай берсин жаңы жылда О, сколько мальчиков? Барчук балдар келиптир да, балдар? Да. Все. Кандай майрам болуп атат? Какой у нас праздник сейчас? Новый год, да? Новый год у нас? А Новый год у нас кто на Новый год приходит? Кто? Кто приходит? Санта приходит? Санта приходит? Санта приходит в Америке. А Дед Мороз? Ким келет бизге майрамга? Айтсаңчы? Аяз ата келет, да? Дагы ким келет? Аяз ата менен ким келет? Аяз кыз келет, да? Бийлегенди билебизби? Билбейбизби? Онда Аяз атанын подаркасын албайт экенсиңер. А ыр билейсиңби? Молодец. Сен дагы билесиң, а? А ким ыр жаттап келди? Кто стихотворение расскажет? Руки поднимаем. Кто стихотворение? О, сколько много стихотворений знаете, да? А вы не будете? Ой, молодец. Стихотворение білесіңер, да? Білесіңер? А стихотворение расскажет. Ертеңді айталы сізді. Про кого будем рассказывать стихотворение? Про кого будешь рассказывать стихотворение? Да. Про Деда Мороза, да? Молодец. А след?
билек берет, да? Аязатан билек алабызбы? Не слышу. Алабызбы билек? Ура! Аяз атаға көрсөтөбүз, а бүгүн? Кандай бийлейбиз, кандай ыр айтабыз? Көрсөтөбүзбү? Да. Жаратқаным деп жаңылы жылырken жылайлады жылжымай қобалышқа бөліп сейілтіргінші жөліп өткінші шалдарды жасалатын айланым деп жаныралы жанжыла жаны жылып кетсін жақшы жырым бізге аяз ата бізсің барсың Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү майрам кандай майрам? Айткылачы, кандай майрам? Ким билет кандай майрам экен? Айтчы? Жаңы жыл келди. Новый год, да, сегодня праздник? Будем праздновать Новый год? Будем танцевать? Не будем? Не будем танцевать? Будем танцевать, да? Жаңы бакыт алып келсин барыңа, барың жандап эч ким карап олтурба, мындай майрам бир күн эле бир жылда. Ошончу саламатсыңарбы ата-энелер, саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү кечебизди баштайбыз, а? Биз Аяз атага ырда бийлеп беребиз. Бийлеп ырдагандарга Аязда бизге эмне алып келет? Подарок алып келет, да, бийлек алып келет. 1, 2, 3, 4, 5 адам эле билеби? А ким бийлегенди билет? Ким бийлегенди билет? Ким бийлегенди билет? То сен билесиң. 1, 2, 3, 4, 5, 6 адам, 7 адам билет экен. А калганыңарчы? Билесиңерби? Кто умеет танцевать, петь? Умеешь, да? Вот, молодцы. Ой, жескендір, сен дағы келдің бе майрамға? Ооба, мен тоқайымдан тополанмадым. Енді балдар, қыздар, алайдан келген ата-енелер, Арбит, бұның бұрыштан кімде келген? Мен тоқайда жалғыз жүре беріп, сілерді көріп, бұл не тополан болып отыр, барып көріп келейін. Какие красавицы, какие детки деп келдім. Аман тұрғана, менің не берем? Қана. Ой, жескемпир, бұл деген балдар келді да, сен неберен келбей қалған оқшойды. Ошығы тарынбай тұр, азыр келеді. Балдар жаңы жыл тосқоны келішті. Ырда, бейли, Аяз атаның подаркаларын алғаны келді. Подарканы қаяқта, маға қызық болып отыр. Подарканы Аяз ата алып келетті. Аяз қыз өрге қойып қойған ғой? Балатының алдынан көріп отам ғой ғана. Biz Ayaz kısmından Ayaz ata gelecekler. Arayınca. Padakka'nın buradaydı. Ayçı, zaten buradasa bunu olur. Buradaydı mı? Будем воровать. Почему? Нельзя воровать подарки, да? Громче. Нельзя воровать подарки. Субару олаға суар қорасы сілері алды. Почему? Почему нельзя воровать подарки? Дед Давайте Мороз сделаем покажет, так. да? Пока Дед Мороз и Снегурочка придет, мы своруем, поиграем. Если они нормально будут танцевать, гулять, играть, мы подарок Ой, вернем. жескемпир. Bu balдар акылдуу балдар. Алар деген урдабайт, эме кылбайт. Булар жанлан беш алар. Нельзя так делать, да? Сулейман, нельзя так делать? Нельзя Марик так делать, да? Или можно своровать? Нельзя, да? Вот ты хочешь? Да, я хочу. Нельзя так. Нельзя. Ой. Дед Мороз накажет. Пойдемте, Чё, ребята, чё? мы уйдем. Мы уйдем
pодарkanı böyle kalalım. İyi ballar izlerler. Jesken bir padarkalarımız da burada kirpinde. Niye bulayım? Ayazımız da yürüyün. Ayazımızı çaplayın için. Kana ayaz kızımız. Davaydı ayaz kız uyumay mı doktor? Ayaz kız. Niye kafalarını çürüyorsun? Çürüyorsun. Senin padarkalarını yandı. Мен балдарга даярдаган берегимди жоготуп калдым. Анеке, балдар, силер көрбөдүңөрбү? Белекти ким ырдады? Ким? Мен ошого аябай капа болуп келдим. Ayaz kız padarkanı jesken bir buradan gitti mi? Жескенбир кайда? Жескенбирди тагайлы, балдар. Ana jesken var buradan gitti. Ballar ayıklançın. Diye adayga. Кайда кетти? Кайда кетти? Abi. Муну бабаяга келди, балдар. Ай, жескенбир, кана менин белегим балдарга даярдаган. Беричи. Ой, татынакай болгон муз кыз. Сен мага эмне билет атасың? Мен бул жерге тополоң болгондон келсем, сен келип мага мындай эсең. Сен өзү кимдин кызысың? Мен деген алыскы алайдын ак кар тоолорун басып келген Аяз атанын небереси болом. Билесиңби? Сен кимсиң? Мен кумбелден, Сарыбашактан түшкөн, келин ооздай болгон жескенбирмин. Ай, жескенбир, балдардын белегин батыраак таап берген. Биз баарыбыз капа болуп отурабыз, балдар? Бул балдар кийимин карасам баарыныкы эле татынакай. Жалтырак, жултурак, ак көйнөк кийгендер экен. Анда эмесе, улар сабактарда кандай бааларды алат, ырдашабы, бийлешеби, мен ошого карап, анан көрөйүн. Ой жескенпир sen bu balдар деген ырды, бийди жаттап келген да. Аяз атадан белек алайын деп. А сен белектерди урдап алсаң не кыласың? Бересиңби белектерди же бербейсиңби? Жок, бербейм. Ой балдар. Жескенпир биздин белектерди бербей тур. Аяз кыз, Аяз атаны чакырат окшойбуз жардамга. Катуу кыйдырабы. Саламатсыңарбы балдарым, саламатсыңарбы кыздарым. Биз алыскы алай деген жерден келдик Аяз кызым экөөбүз. Силерди ырдатып, бийлетип, өнөрүңөрдү көрүп, Аяз кызым экөөбүз белек камдап келдик силерге. Анеке, мен белектерди урдап жибербедимби? Жескенбир урдап кетиптир. Жескенпир өзү кайда жүрөт? Кана кимиңер көрдүңөр жескенпирди? Биргеликте подарканды табалычы кана балдарым. Мында турбайбы жескенпир? Ой жескенпир десе, эмне тартипти бузуп атасың бул жерде? Сени эч эле тарбияга чакыра албай койдук. Кебетен келишкен жескенпир. Алжыгын абышка десе, сен подарканы көрбөй эле менен көрө берет турбайсыңбы? Жала жапкан башка нерсе бул. Сен бир Аяз кызың менен айланып чыгып подарканы таап алчы. Балдар, подарканы ким алды? Жескенпир алдыбы? Кана? Баягы көргөн эле бир жерден. Менин билишимче жаш балдар алганга ёлкага келген подарканы кызыктуу көрүшүп. Siz daha bir сурап, жакшылап карап көрүңчү. Ай жескенпир, бирден курчуп кеттиң да.
Аяз ата, подарканы тиги турат го, жескемпир коп койду да. Сыйкырлап коет окшойсуң. Ой, табылыптыр. Кана онда жескемпирди сыйкырлайлык дагы? Жоқ. Мен екінші анытпен. Мені сыйқырлабаң. Мен азыр балдардың ойын күлкісін көрейін, сілерменен тоғы көңіл айтайын. Балдар қандай дейсіңер? Кана анда эмесе балдарым, жескемпирди кечиребиз бе? Қараңыз балдар, жескенбіріміздің белегімізді қара орнына алып келіп қойыптыр. Анда месе кечирейли. Жескенбір дағы бізменен достошуп, бирге ойын кылсын. Кандай дейсиңер балдар? Кечирейли ми? Аяз ата, кечирип кой эми жескемпирден билбей урдап алыптыр да. Экинчи кыз. Макул анда эмесе жескемпирди кечирелик дагы, өнөрүңөрдү көрсөткүлө, ырдагыла, бийлегиле, силерге Аяз кызым белек камдап келген. Кана эмесе балдар? Анда эмесе биз жаңы жылдык махрамыбызды баштайбыз. Канеке, ким даяр? Бир-бирден чыгып, бийлегиле, ырдагыла. Канеке? Кимдер чыгат? Чыкпай айтып берет. Кандай келе барчы? Ой, Тут такие фиксики, большой секрет. Тут такие фиксики, большой секрет. Ой, азаматсың. Кана Аяз кызым, бул балага белек бере көрчү. Сен ким баласысың? Аяна, азаматсың, Аяна. Ырда бересің бе, же биле бересің бе? Кимнің қызысың? Папамның қызы. Атаңның аты кім? Насыр. Апасының аты? Рама. Ай, азамат, қанекей биле берші. Аяна биле еткен, қарап тұрыңдар, балдар. Аяна биле, қол жағып тұрыңыз. Азамат, кана колчакка бакчы. Мына, ана. Ой, азамат, Аяна. Жигитем мырда ырайт. Қана? Кана. Атың кім? Мырза. Мырза, ырда бересің, биле бересің бе? Схат варенье айтып береткен, кел. Скоро Дед Мороз придет. Он подарки всем разносит и стихи читать он просит. Молодец. Дағы бір жапырақай жігіт келді, атың кім? Ариет. Ариет азыр сілерге өзінің өнерін көрсетіп береді. Қанеке Ариет, ырдайсың ба, же билейсің бе? Ирдай. Камераны тосып отыр. Новогодний Дед Мороз подарки нам принес. Расскажу им, что без подарки весь мешок. Ай, азамат, қол жапқыла, қол жапқыла. Ана, айзата биліктеріңізді беріңіз. Келіңіз, кана. Дағы бір татынақай, ұжыл жаңы жылдық кешенен ең кішінекей, ең татынақай красавица қызы келді. Қанеке, ырдайсың ба? Al da kontra koy bakalım. Aldın, aldın, aldın. Yakın, yakın.
шапка, рукавичка. На носу сидят борода и красный нос. Это Дедушка Мороз. Ой, Азамат, Нурике қомшалар, қожа қолар. Ой, Азамат, Нурике белектер қойысыз айзата? Ана кейінгі кем? Сулайман. Сулайман айзаны шляпа келтір, ой, Азамат. Қаны Сулайман, ұрдайсың ба, жестішек айтасың ба? Что такое Новый год? Это дружный период. Это елка и подружка, это пусть, это Ой, Азамат, қомша қыла, қомша қыла. Ой, жақсы форма киіп келіпсің. Кел мынан алам. Ана, андай кейін кем даяр? Малик. Майлик азыр, ұрдап бірінді бізге. Кружась около земля, снежинка села на стекло, и шел ночью снег густой и белый, а снега в комнате сосед. Чуть порошит пушок летучий, солнце и земля встает. Как полнее лучше, да будет лучше на улице. Ой, Азамат, ана болдар көңіл бұрып тұрауыз, көңіл бұрып қол жауып тұрасыңар. Ана, қол жауып болма? Родители, хлопаем для детей. Ана, андан кейінгі бала. Эмир. Daha bir kişiye Эмир, Эмир екен, қара Эмир. Ата бересің де? Танцевать. Kadar görüyorlar. Bana hırsayız, bileyimiz. Иди вот сюда. А какую музыку будешь танцевать? Ана, жүрмеке. Ана, балдар, қол жауып тұрауыз. Ой, Canı çıkan kara görüyor oğlan. Miran oğlan lazım. ой, Азамат. Мына бұл жерде дағы бір жақынақай бизнес істеп, урочка өсіп тұратындай деп қана келіп, мында қойшы. Айлин. Oğlum neredesin lan? Oğlumuzu veriniz. Bırak kolumu vereyim. Gel bana, hırdaranı al al. Кукла бар. Buraya koyalım. Bana. Sana annen giydiğim hırdak. Gel. Centilmen hırdak. Ой, ой, ой. Айтапнақай бала екен, болады екен. Kameraga yaşlar düşüyor. Gel. Bundan da çekil. Buna kameranı ver. Ой, Азамат, тұрда білесің бе? Он хочет танцевать больше. Doğru söyledin. Bol doğru söyledin. Катарина, расскажи. Антоша, я даю тебе картошка. Ardımıza kartoşka verdik. Bana kartoşka. Yıkancılık taptan жақшылықтыр. Ardımıza kartoşka verdik. Мынаке, бұл жерде дағы айтапнақай қыздар келіп тұрып қалышты. Қанакей қыздар атын айтты, бұнда берді. Меме. А руки. Al da. Ne kadar? Ne arasına? Лесу родилась елочку, высоко доросла. Зимой была. Ай, Азамат, бұл жауыз, тұрауыз. Қанакай қанакайыздар беріп қойсаңыз. Бұл жерде дағы берді. Атын кім? Даяна. Бірден бересің бе? Даяна. Olacağız. Gel kızım, hadi arkadaşlar. Otur orada. Қанекей дағы кім даяр? Родители. Праздник Новый год.
нам пришел iPhone. Лошадь вылез из листвы. Он меня завылез. Здесь куста, моя избушка, а моя любовь катушка. Ay Azamat, qana ke qo'l chalib qo'yilsin. Ayazata berib qo'ysin. Bunaki, bu yerda tatnaqay jamg'urtini eng kichkinakasiga bo'richka qizigan ating kim? Miko. Ana Miko. Birdaysin o'zi bilaysinmi Miko? Atang ne qilasin? Qadar qalam. Bilaysinmi? Одела. Adela. Ana biz Adela taqdiret bizga. Тот песок, тот принес. Заемы, Дед Мороз. Voy. Еще минут 5 пойдет. Voy, Azamat. Gel. Otur. Ha, atın adaysa bu da böyle. Нафиг. Nazik. Налез. Ana mesela sizler bile giresiniz mi? Ana gel bile giresin. Ha bile geldi olacak taraf duralım bakalım. Ha. Vay Azamat'ta. Çocuğum oğul bile şeker. Ana gel olacak duralım bakalım. Sile gibi. Karıştır olmuş. Varlar hoşun bile gibi karıştır olmuş. Ana gel gidin. Vay Azamat'ta ya. Çok şimdi şeker. Azamat'ta ya. Çok şimdi şeker. Ana ya aklımda bu ilgili. Bunu fotoğrafımızı vermezsiniz. Bu bizi bilgilendirdi. Щечки. Наши котик. За ушками. Ухватит котик. Azamatsın Sumaya, azamatsın. Ayazda baldara öttü жақсы биледі. Бабайка или дети? Вот сюда встаем, давайте. Вот сюда встаем все. Ana kim жақсы biledi? Buna muzikaға биледі, emin dur. Ayazda geliniz. Ana, qaysi muzika? Ayazda azı muzika koyады дағы көрсетіп қойғын қандай қиын билейсің. Балдар билешті билмейді екен. Kızlardan kolum karma, mintik çöz. Az muzika olmaz. Корова
деген жермен тергетті. Жескенбір да жақсы биледі. Ендеше балдар бар жоғыз қолыңызды қармашауыз дағы, Аяз атаға ырдап береміз, давайте. Здесь хоровод сделаем. Дружок, давайте. Başın başlagan mынандай теледорға оқшаған нәрседен басып атады, ошоны угабыз. Як же затянуться? Директор Аяз қыздың командасына дағы белек бересің да? Давайте бұлай. Командаңар бар ма? Аяз қыз сенің командаң ғана? Аяз қыздың командасы кім? Өткілі. Жескенбір бияқа кел. Командасы бияқа. Бияқа келі. Бабайгар командасы бияқа тұрғыла. Бабайгар командасы кім? Подходим. Идемте. Руки поднимаем, команда Бабайги. Выше, выше. Что видели? Бабайга жаққа өтеміз сен, Бабайгасың ба? Қанын айтарыз да сен не неме аласың. Аяз қыз сен де атанда, беш адам. Sen. Ulan korkmayamam bir bulan çalayınca. Ulan beş var. Beş oldu. Kolçak kulasına, dizilgiler yakla. Аяз қыз. Üstünler. Bizim komanda. Қалғандардан бияға жылдырғылар. Отырғызылар.
Аябай жақсы билейді екен. Эми қара балдар отырабыз, қыздар билейміз. Ай, қыздар билейміз. Давайте, вы будущие наши защитники, встаньте. Шея, давайте, встаньте вот так, я на вас посмотрю. Вот вставайте сюда. Так, давайте вставайте. 13 мальчиков у нас, да? Все такие сильные, да? Сильные? Покажите, кто там крутой. Пока, показывайте, кто крутой. Давайте я потрогаю. О, какой. Видите, он какой. О, а ты кашу не кушал, да? Вот видите, ну какие они сильные. Они наши защитники, да? Вот наш защитник. Кто не хочет играть? Поднимите руки. Кто хочет играть? Поднимаем руки, да? Суть игры в том, что мы кружимся, не толкаясь. Музыка останавливается. Берем конфету. Только друг друга не толкаем. Кто будет толкать, тот не будет играть. И под музыку будем танцевать, да? Будем вот так кружиться и будем танцевать. Понятно, да? Музыка. Начали по новой. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Танцуем, танцуем. Кто не будет танцевать? Не берем. У кого конфета? Поднимаем. Все. Все, кто с конфетами, сюда идем. Да. Остальные давайте сядем, будем болеть, да? Туда сядем, туда садитесь. Да. Так. Тебя как зовут? Марик. Марик, да? Тебя как зовут? Ержан. Тебя как? Нурик. Нурик, тебя? Эрбол. Тебя как зовут? Нурел. Виктор, молодцы. Все крутые, да? У всех конфеты. У всех конфеты, да? Обратно ставим конфеты. Теперь идет самая вкусняшка, да? Здесь конфета. Теперь по-настоящему танцуем. Теперь мы покажем, кто самый сильный сегодня, да? А ты придумай. Надо опять танцевать. Ой, ты самый последний, да, взял эту конфету? Вот тебе конфетка, а теперь садись. Да. Избушка там на курьих ножках, до сосны вьется до небес. Кто в избушечке живет, песню громкую поет. Там бабушка Юга, костяная нога. Будет
Посмотрю, сколько у тебя сил. Ну-ка. Ой, ты кашу утром не ел, да? Ну вот. А ты кашу ел, да? Ну-ка, давайте. Что-то много ел. Да, музыку хорошую. En kıyın balağız var. Bu bala apasını tartkan olsa şusturuyor. Apası varmış, atası varmış. Şusturi balakının adı kim? Алик. От dadam kolay ne? Bir çıkan adet manas. Menikin koş böyle padarkanı. Oho! Молодец, Ne ne? Bana kalçağız verdiniz. Vay ya geldi. Ana kolça var. Sen bir kulun ayrançı kolça. Hatta mağlattı. Yazında hemçi balдар çankadı, çarçadı. Bir 5 minut, 10 minut sen dağı esal. И балдарыңыз дағы есалсындар. Ата-енелер кішкене жардам беріп қойсыңар, ой şu жерде печенье, чай бар. Kim çok doğrusu gelse bunları tazalayız. Ana. Olsa cıklasınlar. Oturma, barınlarına koyup bire. Hurmatlı hatırlayın. Hazır bunday söyleşeyle. Ağır kimin eğer öz ballarlardı, canlarına alıp otursanız biz sekin spesifik podak görürüz. Korktuğunu söyleştik mi? Tertipli saklasak özü-yüzge jakşı. Var жоğuna tepsi jetten. Turağı? Oynansa bizim bayram kanday ötürdü. Hareket kılıp atağız, küçüğüzді cümşe atağız. Hazır жақшы тазылағандар дайындап тұрғылар. Еш қалғандар. Кейін қапы болмағылар. Балдарымыздай қашып қалды. Дайындап тұрғылар. Урмат ата-енелер, все, оставляем детей. Я отырамыз с ними. Мы зрители, да? Дети, давайте садитесь.
райкомун төрагасы Жанар Жаныбековго сөз берип коелу. Ондан сөзүн угуп коелу. Пожалуйста, Жанар. Баарыңыздарды бүгүнкү мына келе жаткан 2018 жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздарга ушу жаңы жыл жакшы ийгиликтерди алып келсин. Ушу биздин келечегибиз болгон ушул балдарды кичине бүгүнкү жаңы жылдык майрамда көңүлдөрүн көтөрүп, ошол жерде бизди колдоп келгениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Баарыңыздар тынч бололу. Баарыбыз мына 2018 ит жылы экен. Ит жылы бул символ достуктун, биримдиктин жылы, достуктун жылы. Ит адамдын ар дайым жанында жүргөн досу болгон. Ошон үчүн бизге дагы ар дайым ушу 2018 достук алып келсин, биримдик ынтымак алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарга. Анда эмесе, урматтуу туугандар, бүгүнкү сиздерге ушу кечени уюштуруп, төраганын колдоосу менен, анын жардамчысы мен Алтынбек ак менен биздин оргкомитеттин кудайсыздык руководителинин орун басары, биздин кудайсыздык руководитель келип алабыз. Бизге жаңыдан кирди эле өтө активный. Өзү биздин кулун экен, ошко качып ошокто чоңойгон экен. Каимова Зинаида, кол чаап коесуздар. Биздин, сөз сүйлөп коесуң, анан кийин дальше. Чоң рахмат силерге жаңы жылыңар менен. Канча болсо жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин. Формаңызды кийиңиз эми. Кечеңизди улантабыз. Рахмат Жанар, сага дагы Аязда тоже сага белек подарка кылып даярдап койгон. Анан кийинчирээк беребиз. Эмичи балдар, давайте. Эң акыркы мындай эмеки кичкентайларыбыз бар. Самый маленький, эң кичинекейлерибиз. Чыккылачы, самый маленький наши. Эң кичинекей, давайте, чыгарлар. Помогите там, кто маленький. Улып коесуң да, белектериңди бересиң да.
Да, Гим Гемела, кто расскажет нам стишок? Снегурочка. Не знаю, так. Забыл, да? Забыл, да? Ну ладно, тогда Дед Мороз тебе тоже подарочек даст. Любой стишок. Можно. Сань, вот такой подарок где-то от Деда Мороза. Вот так, вот сюда смотри. Вышел ежик из тумана, выпил водки полстакана. Вырыл ежика в лесу, хорошо в родном лесу. Тихо песню затянул, а не сбывшийся сплакнул. Посмотрел в пустой стакан и опять ушел в туман. Азаматта, gel bir yaka. Gel bay babam, gel. Gel. Sırayı tasın mı? Давай, я. На, кыздык, кіші алма. Ежик. Что меня забыл? Забыл, да? Детку, да? Ой, молодец. Теперь расскажешь стихотворение? Нет, да? А ты? Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебро. На пушистой ветке снежной каймой распустились кистя белой бахромой, и стоит береза сон в тишине. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Молодец, молодец. Эй, садись. Кто рассказал? Да? Давайте, кто? Ой, зайчик. Вот она какая у нас красивый зайчик. За окошко снег идет, а огоньки сверкают. Наступает Новый год, все об этом знают. Придет Дедушка Мороз, принесет подарки. Главный праздник Новый год будет самым ярким. Да нет, тоже мы расскажешь, да? Вот стихотворение. Зайчик, иди подарок получи. Скоро Новый год. Скоро Дед Мороз придет. Закричали елочка. Пушистые иголочки. Он подарки нам раздает и стихи. Ой, молодец, Даниэль. Давайте, Дед Мороз, подарок дай. Геля. В декабре все деревья в серебре, нашу речку, словно сказки, за ночь вымостил Мороз, обновил коньки салазки, елку из лесу привез. Елка плакала сначала от домашнего тепла, утром плакать перестала, задышала, ожила. Чуть дрожат ее иголки, на ветвях не зажглись, как болезнь, поет, огоньки вбегают быть, пищет золотом хлопушки. Золотом звезду зажег. Добежавший до верхушки самый смелый огонек. Ой, Азамат, kimin kızısın? Бегали Каримович. Ana apan var mı? Kana? Papası var ekan. Apan olmasa atandı çakır. Abdan жақсы dayananı getir. Azamat. Gel Ayaz kızım beri bak. Ayazка. Снежинки спускаются с неба, все ниже, сугробы пушистого снега, все выше, шаги уходящего
года все тише, а песенка Нового года все ближе. Слетят листки с календаря, останется листок. В последний вечер декабря придет волшебный срок. Пробьют часы 12 раз, и Дед Мороз придет и поведет с собой нас в счастливый Новый год. Ой, Азамат. Азамат. Все, у нас вот мальчик, да, стихотворение рассказывает? С Новым годом поздравляю всех детей, поздравляю всех гостей, желаю успехов, здоровья и сил. Ой, Азамат. Так, а теперь Аязата, ал емече мындай кылбайлыбы? Бүгүн эң жакшы кийип келген костюм кийип келген белек бар да? Бар. Так, вот, на где-то ты, зайчик. Так, давай я сама выберу, да, тогда? Вот она, снежинка наша, снежинка. Так, снежинка. У нас вот есть волшебник. Караджорова везде даже. Иди сюда. Так, здесь у нас королева была. Идем. Вот она наша снежинка. И вот у нас бабочка. Вот какая красивая бабочка, да? О, какая красивая бабочка. Дед Мороз, посмотри, қандай кийинип келишкен, а? Жасанып келишиптирби? Сонун кийиптир, а? О, вот королева. Келин белектериңи берем. Ой, сонун белектерди алып келген турбайсыңбы? Зайчики. Вот. И вот подарки. А куда подарок? Ой, вот подарок девочки нашей. Азаматтара. Ардалим. Подожди-ка. Сейчас здесь вот подарок. Ну, подарок. Вот, жоға Энки жылға чейин Аязаттан узатайлыбы? Да, давайте прощаться с Дед Морозом и Снегурочкой до следующего Нового года. Sen alып келген белектеріңде да бар ғой? Бекітіп алдың ба? Же ұмытып қалдың ба? Оны подаркаларың бар ғой бізге баяғы жылғаншы? Ошо подаркаларды балдарга алып келдиң да? Аны деген биздин жардамыбыз менен
Рахмат айтабыз, а, балдар? Давайте скажем спасибо Деду Морозу. Все получили подарки? Бармар алдыңарбы? Бармар алдыңар подарканы? Аяз атаға чоң рахмат айтабыз. Давайте. Рахмат. Рахмат, а чоң есті. И Аяз атаны узатайлы энди жылға чейін. Аяз кызмен Аяз атаны энди жылға чейін узатайлы. Дағы подаркамен толтырып келсін, а еще бір. Жескендерге уртатпаймыз мы? Уртатпаймыз, а? Ендігі жаңа жылда барлығымыз жақсы көйлек киіп келеміз. Мақұлмы? Ырдаймыз, билейміз, өнерімізді көрсетеміз. Ардайым жақсы даярданып келгіле. Жақсы қалғыла. Барлығына жақсы билегілер, ұрдадыңар балдар сіздерге чоң